upacara. Lapor, upacara pemberangkatan jenazah. Siap laksanakan. Laksanakan. Lapor, upacara pemberangkatan jenazah. Siap mulai. Laksanakan. Putar. Mengambil tempat. Hadap kanan. Hadap kiri. Yuk. Maju. Jalan. Nah, itu dia Dr. Balen Arwan selaku Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu di Kota Cimahi atau DPC Kota Cimahi. Dan upacara. Penghormatan kepada jenazah. Hormat. Gerak. Kepada jenazah. Hormat. Gerak. Main. Penghormatan kepada jenazah. Kepada jenazah. Hormat. Gerak. Ayah kami Laporan Komandan Upacara. Lapor. Pemberangkatan jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Komandan Upacara mengubarkan. Jalan. Pasukan buat.